Tas dia pakai cai tadi amat Banget ya dong cai. kayak jadi kriup deh. Ayam jalan dari. Pokok serak dong tray cau. Hidup maripu ya, hari mau terpakai di komang ngelpoe ngasilkan duit itu orang jada corona. Motor belok ya pakai tilok ya. Tang poe ge pakai sawah karak blok. Dipakai dina harapan imah ge blok. Kuna pakai nguluku ya. Aya silang dong kebo. Pak. Praban jukut deh nya. Kuna mah ya. Blok pujinya blok. Oh, teka harga yang mungkin. Mata bade sawah pakai na. Blok Si pelem. Rumah motor marah be marah. Dong tini. Ampun be mah. Mentang-mentang musim corona marah sampai dia. Yang modal orang nguburkeun dia lem. Disiketan bae he. Muta pakai HS kok yang pakai HSan. Dong spray motor ge sikatan bae. Kudu mandi laundry deke, mandi laundry. Emang haram jadah sih we. Hari pun motor ge hantem kamera. Ditemukan dari yang kekayaan kio he. Cai geng darurat dia. Ini akhirnya mulai. Bedul be dia lem. Pesan hirup meureun saya tamanya. Naik ke pahibut jangan corona. Sudah sampai sempak cairan. Kayak ngecair make keueur nyoloyog. Usaha ngapejahan kieu mah pikuan be teh kotor. Nah, itu yang penting. Oh, terus di Korean ya kayaknya. Blok ngerti mata mah di kamar nih motornya di kamar hesan mat pakai pas kieu. Pakai bulau. Hari mandi aja mana pakai hood, hari motor pakai sampo. Hangit awaknya. Hangit awalnya. Dararia Afendi, muter kayak aduan kia dia oke seharian. Badara rusun Daria. Bukan dedengan meureun. Dunia kerikik kayak gaeru. Salari cing dia ngajedogna dia dari mah. Badog dan teta. Aing jadi mah karesel. Ini rumah motor bela. Corona geus sieun ku cai mah. Kurang kudu loba cuci tangan cuci motor. Pakai sabun pakai lebu. Pang bersih, bebas dari corona. Tipu, ada yang di kota mah, corona be. Barang mana kepae nak hidup corona. Ya plak mantang boga. Orang Daria. Dahar jeung lebu be geus cukup. Plak mantang. Boga plak mantang dia. Ini kere. Korehan terus. Dagang ditahun jahe itu sayu. Jahe terus, jahe. Jahe sinun siapa dia? Aduh, motor bersih tak ya. Geus mau layak kuman corona aja nih mang geus. Pokona mah geus biang, geus mawa tinggal mau si Janet di dieu. Janet mah pokona geus tinggal selah panasan coy. Tinggal panasan coy. Tolong ya. Mana yuk bangsat, minus kasar ke motor anjing. Sekali main dah mami gua nih Janet. Anjir dah doang yuk. Naon ini pahe yuk. Oh no. Ilah dulu. Ngomongnya. Tadi cara anjing. Ah, itu.